Hey yo, time for some new adventures. Končno gremo nazaj na Raceland, ampak parkolca je prazno. What gives? Ja, GT86 trainer je dol in ja, počasi je bil že čas, da gremo iskat avto, da pogledamo, kaj se je nazadnje z njim zgodilo, porihtamo in ga pripravimo na sezono. Tako da, let's go to Raceland! Ok, prišli smo na Raceland, brez avta, ker avto je tukaj, ampak ta avto, ki je tukaj, ne dela, tako da žal danes nič ne bomo pelali, na to, da smo januarja, se že nekaj dogaja na drift sceni in danes sta tukaj dva avtomobila za drift, oba BMW-ja itek, oba dva 36-ke, oba dva Limo 36-ke, oba dva turbo, 6 cilindrov linijskih, eden je tak nov na sceni, ravno kar prepeljan, drugi je pa v bistvu že kar veteran drift scene, v bistvu ja, avto, ki je tudi osvojil Adria Drift Series Championship, mislim, da 2017, če se ne motim, in potem nekako bil pospravljen, parkiran, čakal boljše čase in evo, je nazaj, tako da stari novi tekmovalci. GT-ka. V bistvu sem že pozabil, kaj se je pravzaprav nazadnje zgodilo. Vem, da smo imeli neke težave s tem, da je avto padel v nek safe mode in enostavno ni imel tistega powerja, ki bi mogel imeti. Pa smo mislim, da pol pogruntali, zakaj? Delno. Delno? Pogruntali, ja, popravili še ne. Smo neki solenoide menjali, neki, ne? V glavnem ja, no, to smo neki pol gruntali, pa menjali in avto je potem nekako, ne bom rekel, da je spustil dušo, ker v bistvu ni spustil dušo, no, sam začel je kaditi belo. Ja, verjeten tesnilna masa ali nekaj, tako da bomo zdaj naložili, odpeljali v bazo in ne še takoj, ampak v prvi priliki se bomo tega lotili, ker imamo prioritete razporejene, kaj pride na prvo mesto in kaj na zadnje mesto. Ja, nekako pa ne pričakujem, bom rekel, nekih velikih zapletov pri popravilu tega. Tako da bomo poštimali na sezono, da bo avto ready za furati, za trenirati, za imeti se fino. In glede na to, koliko cajt avto tle stoji, je itak, da je zdrnil akumulator. Hvala Bogu smo to malo predvideli, smo booster sama prinesli, tako da ga bomo probali na booster prižgati in naložimo na prekolco. Let's give it a go. Je gotova penzija? Gotovo je dosta 7 godina više.
dobro, ima snage brutalno puno. A Final Drive? Final Drive? 2.90 nešto. Dobro, to bi trebalo onda ići u drugoj. U drugoj ide bez beda, ne, ali sad kad ću stavit Westlake 18, bomo vidjeli kaj bi se dogodilo. A čekaj, nemaš to 18-ice, ali samo imaš neke... Ovo su kaj su bile na autu, to su protekti. On radi sa protektima, prodaje Westlake, prodaje svašta nešto prodaje. Dobro, evo sad ćemo promijeniti. Mislim prvi test je auto, sad smo ga dofurali, tako da doslovno nismo ništa privremeno. Tako da znamo na čemu smo, tako je auto došao. Tek sam radi i to je to. Evo, sad 2 testa, 2 nekakva stinta i samo je gladan goriva. Okej, dobro, ajde. Šta onda vozit CBC? Pa mislim da ću voziti ovaj u 5. mjesecu. I mislim da ću voziti onaj u 9. pošto mi je rođendan. Kad je u 5? U 5. ti je 11.5. 11. 12.5. vikend. A u 9. je 14. 15. Da, 9 je damo negdje. Ali uvijek se može dogoditi da je ono kiša, pa oni imaju onaj rezervni termin za 2 tjedna. Da. Tako da i teško je to planirati, a s obzirom da sam ja gore u Njemačkoj, vidjet ćemo kaj bom uspio uloviti, ne? Velim, primarni cilj je da auto ja koristim za zabavu, a da moj klub CDA ima i ovi za dečke koji rade online simulatori, koji hoće probati, koji hoće nekakvu školu proći. Pa evo dio. Ovdje, da. Uglavnom. Ali se nećeš drugdje. Realno ne možeš nigdje. A čekaj, mi će već se možeš dogovoriti onak prije tjedna ili nešto da ideš voziti. Ne ide baš. Što je to? Ne ide baš, mislim, mogo bi nešto zamoliti, ali radije dođem negdje gdje uredno platim, znam da čemu sam to je to, ne? Baš tamo ti kod onih šikane ti lokva 100%. Taman di ti treba. Taman ti treba. Znači na ovo sad, evo sad ću. Tu je sad, koja znači ne dozvoljavati da napraviš cijeli onaj film. Orkens West. Pa onda sad imaš ovdje lopnicu. Gdje je sad? Evo, tu je tu sad 100%. da ću bez gasa. Je ono. I tu na kraju. Tu na kraju, da. A znam grupa je. Stoji ta voda, meni baš ono... Kako mi doleti sa autom u nju, baš ide sve tamo u filter. Da. Tako da ono, kad je kiša stari ili kad je mokro, Evo ga. Vrati mi onda moram i ovog da govori da se vrati na stazu. Neka. Vrijeme je stari. Fali toga. Trebamo mi organizirati. Fali pristojnih vozača, stari. Pristojnih vozača gran s manirima i sa nekakvim znanjem kako se ponašati na stazi i pravilnicima određenih natjecanja i tako to, jer ove današnje mladež ne mora ni pročitati osnovna pravila. Mislim da znaju sve. Može, da, nema fokusa, da. Nažalost, ali moraju se naučiti pripremati i ponašati na stazi. Inače ne bude dobro završila scena, zatvorit će nam staze i nismo nigdje. Nije samo konje. Ostalo lješkanje. A čekaj, ovaj Sim Racing? Sim Racing funkcionira super. Sad trenutno imamo znači 2 aktivne sezone.
i još jednu koju ćemo napraviti, tako da upravili cijelu godinu ćemo svaki mjesec imati po jednu online utrku. I kad je sezona normalno? Kad je sezona, tako je. Kroz sve mi pratimo 3 sezone, znači mi radimo našu Adriju online, radimo Serbian Drift Championship online i radit ćemo Croatian Drift Challenge online. I šta vozite baš na rajsku? Sve naše balkanske otprilike jedan kopije sa nekim novim layoutovima, tako da je ipak bude interesantnije. Ili imamo mogućnost modiranja svake staze, svakog auta, možemo doslovno napraviti kopiju tvoje, Silvije, sa konjima, sa tim ovjesom, sa tim kemberom, tovom, svim živim. I u pravilu ako imaš dobar setup, ti u pravilu imaš besplatno sit time doma i samo dođeš na stazu, recimo da i ne poznaš stazu, ti si ju skineš, izvježbaš doma tjedan dana prije utrke i malte ne dolaziš, ajmo reći nekakvom motorikom spremni, već imaš taj nekakav feel za tu stazu, a nije ono nepoznanica potpuno. Tako da biti u tom virtualnom svijetu je stvarno prednost. Kakva je tebi razlika u autu? Pa s obzirom da nije moj setup na koji sam ja naviknut na simulatoru. Nema veze, ali nema veze, ali ajmo reći tu smo negdje na 75% tog feelinga, ne? Što se tiče samog volana, upravljivosti, suspenzije i toga. Drugo je to što ti na simulatoru ne osjetiš G sile, nema dima, nema buke, nema i toga, ali vrlo slično. Ja bih rekao da ovisno o setupu možeš doći na nekakvih 90%. Ali posjetapiraš si volan, sam se tapiraš volan. koliko se ti vrti to. Tako je, možeš. To mi baš sad to pravo radimo na tome. Možeš. Ne mogu skužiti taj dio jer mi nije pravi feedback nazad. Da, moraš ga podesiti, moraš se naći taj svoj sweet spot, ne? Zato svaki volan može imati, ne znam, možeš ti 360 stupnjeva, 720, 900, možeš biti na 1000 i nešto. Ovisno da li voziš, ne znam, formulicu, jel pa ti treba mali. Ok, dobro to da, ali recimo kao u driftu, 1/1 ga možeš namjestiti, da ti je identično kao na tvojoj sili. da, baš to moramo, dobro Identično. Ali treba ući u setupove, naći dobar mod auta, jer ima i loših modova, ima i dobrih modova, jasno. Da. I u pravilu velim, ja sam svoj bivši E36 napravio da je na 95% ono što je bio. I to je ta prednost. Da. To je to, može biti. To meni nikako nije bilo onaj osjećaj, uvijek je bio feeling za sad, mislim, moramo se poglobiti u to. Feeling ono, auto tebe vozi, uopće nemaš ono toliko kontrole nad autom. Da. Samo to mi je ono bilo ono, fuck that shit. A i masa recimo tih vozača, ono, ja sam recimo ušao isto koji ti iz pravog volana, jel pa sad idemo u sim. Da. Masi vozača je puno teže sjesti u sim i početi voziti sim nakon pravog automobila. Jel, fali mu ti nekakvi elementi koji ima u pravom autu. Da. Sile je ona buka drugačija i sve to. Evo, možemo napraviti jedan test, ovdje je jedan kolega Štefiček, on je došao iz sim svijeta. Jedanput je probao pravi auto 325 E36 od Jože. Nikad nije vozio turbaka, evo danas ćemo ga na iznenađenje, to još ni on ne zna. Poslije ćemo ga u auto pa ćemo vidjeti da li simulator pomaže. Pa mislim da sigurno da, jer opet dobiješ one osnovne motorike, tako da bi trebalo. Nema nepoznanica, već znaš šta bi mogao očekivati, kako reagirati u nekakvoj situaciji. Da, left foot breakat, recimo ja osobno moram priznati kad sam krenuo, left foot break je bio totalna nepoznanica, tek poslije prve sezone si počeo u pravom autu ili? U pravom autu oslanjati na left foot, je li sve novo, nigdje nismo mogli probati. Mi smo u pravilu krenuli tako da smo došli prvi put na utrku. Nije bilo treninga. A dobro, to su bila drugačija vremena i sve. Tako je. Ne znam, auto koji imao više od 200 konja, bilo je to ono luksus. Luksus, tako je. Da. A počeli smo s kockicama 325. Da, ne, to je skroz drugačija priča nego dan danas, da. Tako da je. Ali da, baš taj feeling, ono, mislim, feedback u biti, to mi fali. Je, ali to je to sitno ući u sim svijetu. I ono, kad skužio sam ako gledam auto izvana, pazi, glupo se čuje, ali ako gledam auto izvana, imam lakšu kontrolu nego ono, kao zapravo u kokpitu. Zato vidiš sve. Vidim sve, jer meni fali u kokpitu baš to. Kad ti mičeš glavom, gledaš stazu ovako, rijetko gledaš ovako. Sad zavisi da li koristiš VR, da li koristiš 3 monitora. Sad ovisno o tome, recimo u VR-u si definitivno first person unutra. Ok, da, onda kako ti ukreneš glavu... Tako je. Kad si na 3 ekrana, onda moraš koristiti takozvani neki fix koji reagira koliko ti okreneš volan, toliko on tebi zakrene tvoj viewpoint, ajmo tako reći. Jer recimo, perspektiva Racelanda, znači Raceland u Assetto Corsi, je Raceland zapravo meni u Assetto Corsi dijelo je full mali. Manji, tako je. Zato jer nije napravljeno, to je taj, recimo, jedan od loših modova, to je to. Nije napravljeno u pravoj dimenziji. Nije u scale-u. Tako je, rađe pomoću Google Mapsa, onda u tim konverzijama se izgubi, onda ispadne da je manje.
Da. Zato sad postoje laserska skeniranja staze i tako da ima tih modova koji su ono 1/1. A ima oni koji su recimo dečki crtali sa, ajmo reći. Jer baš ono, kad doletiš u prvu krivinu, znači do druge krivine, ajmo reći, Adria Drift Series layouta, to je sve onak bam. Da. Čekaj, ti je ono, Ti je onaj dio između. onaj dio između, stari, čekaj, kako sam, tek sam krenuo u prvi, sad sam već u drugom, treba auto malo da putuje. Tako. Ali recimo baš je Krškog, baš su loše verzije Krškog bile i sad trenutno znači jedan od modera koji je iz Slovenije, Matrix radi najbolju verziju Krškog, to sad čekamo unutar ovog mjeseca, tako da vjerujem da će ti to biti možda malo preciznije. Tako da radimo na tome da dobijemo baš što realnije staze i što realnije automobile, tako da bi ti novi dečki imali, ajmo reći, otvoren svijet i da ne bi radili pogreške koje sam ja radio ili Tabak ili neko drugi kad nismo imali od kud naučiti ili od koga naučiti. Da, to je cilj. Jebi ga, pioniri tad scene, stari. Evo, baš kad je ova godina je 10 godina kad smo krenuli Adria Drift Series, 10 godina. 10 godina, da. Može rovati. Ide vrijeme, da. Ali evo nas, tu smo, ne? To je to. Baš Tabak se nešto žali kako mu izgleda auto, gore dole, rekao, 10 godina nazad, taj auto je bio avion, stari. Da. Je. Ali evo ga, još uvijek radi. Tabak se još uvijek vozi i to je to. To je to, budemo došli na koju utrkicu, malo možete pomrsiti račune ovim favoritima tek toliko. Neka. To je to. Ništa, gume gore i gas. Nazaj v bazi, nepričakovan dan in so se stvari malo zavlekle, tako da smo kar pozno nazaj prišli. GT, ko smo že razložili, bomo mogli mičkam počakati, ampak važno je, da je nazaj. Nepričakovan dan, ker nismo glih pričakovali, da bomo srečali stare face, starih prijateljev na Racelandu in moram reči, da me zelo veseli, da se že veterani drift scene počasi vračajo nazaj. Tabak, prvak 2017 in tudi mislim, da je 2017 nekako zaključil kariero, ker če me spomin ne vara, je na tisti zadnji dirki, ki je osvojil naslov prvaka, uklon motor. Bruno Stergar, mislim, da je še nadaljeval kakšen let, ali kako je že bilo. Prodal avto je šel potem čez kar nekaj lastnikov, mislim, da zdaj trenutno nekaj v Splitu, ampak si umislil nek nov projekt oziroma, da mora reči, kar narejen avto in zgleda zanimiv, sliši se zanimiv, pele se zanimiv, tako da upam, da fantje pridejo nazaj na sceno, ne samo for fun, ampak tudi tekmovati, ker bi bilo to zelo dobro videti in mi nazaj k svojim projektom, naprej početi stvari, pripravljati se na sezono. Naslednjič bomo že malo naš Simrik zalaufali, tako da bomo še tam kaj posneli. Nič. Supportite naprej, spremljite naprej, stisnite like, komentar, šerite, subscribite se na kanal, če se še niste in pa see ya!